Temperatura v Mariboru pred prvo kvalifikacijsko tekmo za Ligo prvakov vztrajno narašča. To nenazadnje dokazujejo tudi kolone pred prodajnimi mesti. Vstopnice za dvoboj Maribora z Železničarjem gredo za med. Medtem so nogometaši opravili zadnji trening v Ljudskem vrtu in se po treningu, kot je to že v navadi, odpravili v karanteno, kjer bodo pričakali prvi letošnji evropski dvoboj. Pričakovanja in napovedi pred dvobojem z Železničarjem sta strnila trener Darko Milanič in kapetan Marko Stavares. Dober dan, lepo vas je videti v takem številu. Kar se tiče kadra samega, Viler, Milec, Rep, niso nared, so poškodovani, opravljajo svoje terapije. Ostali fantje so zdravi in pripravljeni na jutrišnjo srečanje. Tu moramo še izvzeti Nikolo Komazeca, kateri nima papirjev, nima pravice nastopa, vsi ostali fantje so zdravi. Kar se tiče same tekme, mi smo se v teh dneh zdaj intenzivno pripravljali na našega nasprotnika. Zavedamo se, kako je to vse skupaj pomembno. Za seboj imamo dve pozitivni tekmi, tako da v jutrišnjo srečanje gremo kot optimisti, igramo doma. Prepričani smo, da bo veliko število gledalcev podpiralo NK Maribor in si skupaj z nami želelo, da bi uspešno opravili jutrišnjo tekmo. Jasno je, da nas čakata dva polčasa in da je prva tekma zelo pomembna. Ne rešuje nič, vendar je zelo pomembna za izhodišče oziroma da tudi način, kako bomo igrali potem v Sarajevu. Na to, da je obramba šibka, se ponavadi ponavlja. Rajši imamo vsi skupaj, tako če govorim generalno o nogometu, imamo rajši igralce, kateri igrajo od spredaj. Zdaj tega, ker jasno zabijajo, naredijo neko potezo več, lepšo potezo, branilci pa ponavadi po eni napaki so grajani. Tudi če naredijo 10 dobrih stvari, je to tako, da ponavadi so branilci slabši del. Oni so za nas rekli, da je tako, čeprav smo mi v branjenju zelo solidni. Jasno, da se želimo popraviti, vendar smo zelo solidni. Kar se tiče njih samih, zelo napadalna mentaliteta v moštvu, napadajo z velikim številom igralcev, vidi se, da so v svoji ligi superiorni, tudi po rezultatih v kvalifikacijah za Ligo Evropa oziroma za te Evropske lige ali pa Ligo prvakov v prejšnjih sezonah povejo, da ko je nasprotnik malo močnejši, da so imeli neke težave. Rezultati to kažejo, to pomeni, da se ne radi branijo, da se radi nadigravajo in pričakujem tak Železničar, kateri bo ofenzivno usmerjen. On me pozna kot igralca, kot trenerja, mislim, da me ne pozna. Mislim, da ne, čeprav je verjetno informacije so neke dobili. Kar se tiče trenerja, Železničarja, mislim, da mu ni samo vizualno zelo podoben. Dober dan, po angleško bom. No, we wait a long time for this game. We are prepared. Everyone feel good, feel well. We are together, and we will do everything. We will try our best to have a win, to win this game tomorrow. And I think we are prepared for this game. Of course, the European game is a bigger game than the Prvenstvo, the Slovenian Championship, and this is not too many things for us. All the games we have to win,
all the game, also in Slovenia, our qualification for European League, we have to win. You have to do our best, and I think we are. This last two games, Super Pokal and against Gorica, we won, and this show we are in the right way to this game. Yeah, we are better than last year. We can see we're growing up, and one positive point, we have the same team. We didn't change too much, and this means we are better than last year. We have more experience, we have more mentality, a strong mentality, and I think this is better than last year.